Yes, reka nkusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Iyi ni imwe mu nkuru y'incamugongo iri gukomeza gushengura imitima y'abantu bagiye batandukanye. Ese ni ubwa mbere ugeze ku muyoboro wacu? Reba ku ijambo subscribe, uduhe like, share na comment, ubundi tujye tubana mu nkuru tubagezaho umunsi ku wundi. Uyu mwana yaje kuza kuba yakwicwa mu buryo buteye agahinda, ariko kandi abanza no gukorerwa iyicarubozo. Wabyakira gute? Wabifata gute uramutse ugiye ahantu runaka se ugasanga umwana wawe ungana gutya bamufashe ku ngufu, babanje kumusambanya, baranamunika? Wabyakira gute? Mu by'ukuri usibye Imana yonyine yahaba ikaguha gukomera no kwihanganira iyo situation n'iyo position waba urimo, Imana itagufashe ko wakora ibintu nawe biteye ubwoba. Ngira ngo tugiye kuza kuba tugaruka kuri ino nkuru y'urupfu rw'uyu mwana w'umukobwa w'imyaka 7 ku izina Janelle, niryo zina rye nabonye yitwa. Aya mahano cyangwa se iri sanganya ryabereye muri Afurika y'Epfo. Muri Afurika y'Epfo hamaze iminsi humvikana inkuru z'ubwicanyi ziteye ubwoba. Ngira ngo hari undi mugabo nawe nahoze mbona, nawe wari waratandukanye n'umukobwa, amenya ko uwo mukobwa yagiye gukundana n'undi musore, ahita amwica kugira ngo atazabona nyine uwo mukobwa bakundanaga hari undi musore bari gukundana. Ngira ngo iyo nkuru mu minsi yatambutse nayibagejejeho, ariko ikinzanye aha ngaha ni ukubagezaho inkuru y'uno mwana w'imyaka 7, kana gateye impuhwe. Hari abantu bajyaho ngo bakambara undi mwuka w'ubunyamaswa. Tekereza, ngira ngo ndaza kuza kuba nakugezaho uburyo uyu mwana yaje kuza kuba yanigwa. Se byagenze gute kugira ngo ubundi uyu mwana anigwe? Bamubonye gute? Byagenze gute? Amakuru avuga ko kuwa gatandatu w'icyumweru cyashize kiriya twasoje, aribwo uyu mwana yavuye mu rugo yerekeza ku ishuri, hanyuma ngo ageze mu nzira nibwo yaje kugira gutya arashimutwa. Amaze gushimutwa rero, uwo mugabo nyine amukorera ibyo bintu nahoze mbabwira, abanza we yabanje kumusambanya. Sinzi niba muri kumva icyo kintu, umwana ungana gutya ku mugabo w'imyaka 31 yabanje kumusambanya. Nyuma yo kumusambanya ahita anamuniga, aramwica, arapfa. Muri uko kumwica rero yagira ngo ahari batazapima umurambo bakareba icyamwishe ndetse ko yaba yanakorewe n'ihohoterwa. Ariko nk'abantu, umuntu wese uri kugera kuri iyi nkuru ari kugwa igihumure, ari kuvuga ati abantu babi baragwira koko. Gufata akana nk'aka ufite imyaka 30 ukagasambanya nk'ibyo bidahagije, ukanakanika. Nk'uyu muntu aba yuzuye umwuka w'ubudayimoni kugeza ku rwego rungana gute koko? Abantu ni inkuru nkora sometimes zikantera n'agahinda. Umuryango, inshuti, abavandimwe ndetse no muri aka gace nyine nabonye hitwa ngo kwa Ndengezi, sinzi niba mbisomye nabi ariko ngo ni kwa Ndengezi, apandi Kinyarwanda ariko byanditse gutyo ngo kwa Ndengezi. sinzi ngo ni mu ruhe rurimi, ariko
muri Afurika y'Epfo navuga ko iyi nkuru by'umwihariko muri aka gace ikomeje kugenda ishengura imitima y'abantu bagiye batandukanye. Abantu bagira bati rwose dukeneye ubutabera ku rupfu rw'uyu mwana, kubera ko bisa nkaho ahantu turi nta butabera, nta nzego zikurikirana ubuzima bw'umuturage. Rero bakavuga ko bakeneye justice ku mwana wabo, kugira ngo n'ubundi ubutabera bube bwagira icyo bukora ku muntu wishe uyu mwana abanje no kumusambanya. Umwana w'imyaka 7, kana kakivuka karahuka, kugira ngo mwagiye mubona mu mafoto yatambutse ko kari kamaze gusoza mu wa 3 nasari, ubwo ni top, ngire ngo kagiye kujya mu wa 1. Abantu hari inkuru wumva wanareba ukumva ugize agahinda, pe. Reba umwana wawe nyine ugiye umusize mu rugo, wataha ugasanga bamukoreye ibi bintu, bamufashe ku ngufu. ubwabyo byo byatuma ubundi muntu pe, byatuma uhinduka ikindi kintu, kumva ngo umwana wangana gutya bamufashe ku ngufu kuri imyaka 7. Wibaza umugabo w'imyaka 31 ku mwana w'imyaka 7. Ngizo ukuri biba byagenze gute? Aba yuzuye umudayimoni ku ruhe rwego, ku buryo yenda umwana nk'uyu nguyu akamusambanya. Nkaho ibyo bitamuhagije, bitamunyuze, akanamufata akanamuniga agasiga mwishe. Koko mana yanjye, hari inkuru ngewe zikunda kumbabaza pe, mujye munyihanganira. Nanjye n'ayandi mahitamo mba mfite, mba ngomba kuza nkabagezaho nyine zimwe mu nkuru ziba zigiye zitandukanye ziri kugenda zivugwa mu itangazamakuru byandikira no ku butaka bw'u Rwanda ndetse no hanze yarwo, haba muri Afurika ndetse no hanze ya Afurika. Aho hose tugerageza kugenda nyine tubagezaho inkuru zigiye zitandukanye ziba zagiye zandikwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. So rero byari ibyo, ubwo dusubire mu biganiro byacu biri imbere, ariko nanabashimira mbifurize no gukomeza kugira weekend konje nziza, kugira ngo uyu munsi ni Independence Day. Ubwo rero dukomeze twishime.